Chihap willakuypaq derecho kaptinmi mana uyarisqakuchu. Chaymi Tribunal Constitucional Wasi Sayarin Pedro Canales Guevarapa Mañakuynimman. Paytas Llumpayta Qullqita mañarusqaku pichqa pachak iskay chunkay suniyuq copias hurqusqanmanta. Yachay Wasi 1088 Francisco Bolognesi sutiyuqpi, Distrito de Magdalena del Mar, Lima suyupi. Sala Primera Tribunal Constitucional Wasim habeas data hatipayta sayariykachin. Hinaspam kamaykachin Yachay Wasita yapallan willakuy mañakusqanta hunanpaq. Chaninchasqanta hinallataq illapakopiapa qullqi mañasqanta. Kay Yachay Wasis mañakusqa pacha kimsa chunka waranja iskay chunka pichqa solesta. Kay runa kopia hurqusqanrayku. Taparakipa chaninsi kanman chunka iskay céntimos. Texto único de procedimientos administrativos tupa nisqanman hina. Ichaqa hawa arantikuna wasikunapiqa chunka céntimos llaskachka. Tribunal Constitucional Wasipaq chihap chaninsi hawasqa kanan. Llapa copia hurqusqallanmanta. Ama chaninchanmankuchu hayka qullqi llamkayninpi chaskisqanmanta. Nitaq wasinkunamantapas. Chaynatam kamaykachimun artículo chunka kimsa hinallataq chunka suqtayuq kay reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública nisqapi.